Dober večer vsem, lepo pozdravljeni. V čast mi je, da predstavim našega današnjega gosta, docenta doktorja Bruna Čurka iz Splitske univerze. Predaval bo, naslov predavanja je Filozofija z djecom kao put kritičkom mišljenju. Dogovorjeni smo za predavanje i za radionicu. Predajem besedu, riječ doktoru Čurku. Dobro večer, evo još jednom se ispričavam na kašnjenju. Hvala što ste došli vidjeti ovo. Dogovorili smo se da pričam na hrvatskom, nadam se da to nije problem, a mogu i na engleskom ako baš treba. Pozdravljam svih, pozdravljam i kolege s kojima surađujem već niz godina, koji vidim da su tu, kojima će ovo možda biti malo dosadno predavanje, jer smo u našim ovim susretima i suradnji radili ove stvari. Uglavnom, evo, kao što je me gospođica Tanja predstavila, ja sam Bruno Čurko, radim na Filozofskom fakultetu u Splitu. Pozdravljam vas iz Zadra, jer Bog Marije, jer i živim u Zadru. Pa ću ja kratko, nećemo se skupa 1 sat vremena. Ja se s filozofijom za djecu bavim nekih 10-ak godina otprilike. Ja ću sad podijeliti share screen. Ok, jednu malu prezentaciju. Opet je na hrvatskom. Pretpostavljam da je vidite sad. Je li tako? Ok, uglavnom ja se 10-ak godina bavim filozofijom za djecu, sa djecom. Zapravo, i evo prije 3 godine kao izborni predmet za studente filozofije i studente za buduće učitelje, to su ovi u Hrvatskoj što predaju od 1. do 4. razreda, pretpostavljam, mi to zovemo učitelji razne nastave, tako da oni mogu kao izborni predmet u svojem studiju izabrati filozofiju s djecom. I to je zanimljivo, kažem da sam u zadnjih 2009. smo mi formalno osnovali udrugu koja se zove Mala filozofija i s kojom smo radili svugdje i svagdje. I to je sad 12 godina ubrzo, radili smo mnoštvo radionica. Ja sam prošle godine izračunao da sam ja odradio sam 1200 radionica s klincima i da se puno lakše radim s klincima, jer su oni iskreni prvenstveno i sve ove stvari koje stoje. Ja sad kratko, otprilike, na filozofiji za djecu, onda ćemo napraviti jednu radionicu da vidite otprilike kako je. Jer u trenutku kad sam ja počeo se baviti s time, postojali su programi, evo ovaj gospodin tu koji je spomenut, koji vi najvjerojatnije znate, mislim da ste vi imali ili imate njegove programe u 8. i 9. razredu osnovne škole, ako se dobro sjećam. Matthew Lipman je otprilike 1970. godina u Americi predavao je na, mislim, Columbia University u New Jerseyu i vidio da je teško studente već univerzitija naučiti kritički misliti, pa ih je doveo pa je otišao sa tog sveučilišta, otišao na Montclair State University, tamo je otprilike osnovao ono što se zove Institut filozofije za djecu. I tu su nastale, recimo, prve nekakve začeci filozofije za djecu. On sa profesoricom Anne Sharp zajedno odrađuje te prve kurikulume, odnosno prve programe za filozofiju za djecu. To su, koji se bazira na neki 3-4 osnovna pojma. Prvo su novele na kojima se radi, to su kratke priče
iz života. A imamo tu još po meni tu zanimljivi pojmovi, bitni pojmi, to je philosophical inquiry, ili kako bi ja to na hrvatskom preveo, zajednica filozofskih istraživača. I to je onaj sustav koji, recimo, najintrigantniji, ta metoda zajednice filozofskih istraživača, koji je metoda kako biti raditi filozofiju s djecom, ali naravno ta metoda ima razne varijacije. Radi se o tome da je vrlo bitna stvar za filozofiju s djecom i tu i filozofiju za djecu Lippmannova metodi, ta takozvana formalna i neformalna logika. Ne da mi njih učimo formalnu, neformalnu logiku, nego mi koji radimo tu s djecom da budemo upoznati s tim nekakvim osnovnim stvarima, osnovnim pravilima po kojima se u biti sve to i održava. Znači, temelj nekako argumentirani dijaloška metoda koja je zasniva se na formalnoj i neformalnoj logici. To je taj, znači, novele, onda naravno Lippmann ima onaj sistem što ćete znati najvjerovatnije da moraju sjediti u krugu, tako dalje, to je često nekako pravilo, malo drugačiji raspored razreda, recimo. Ja osobno kad radim nije bitno, prilagođavam se situaciji kakva je u razredu, ali to su to neka zanimljiva pravila. Odnosno, ovdje dobra podjela filozofija za djecu, to je kao Lippmannova metoda koja je najpoznatija i najrasprostranjenija u svijetu, ali naravno postavile su i druge različite metode koje su se razvijale tijekom godina i koje su drugačijih pristupa, i sve te metode u biti može se nazvati kao višerodni pojam, ajmo ga tako nazvati, filozofija s djecom, u kojem upadaju sve te nove metode. Tu su različite i slične metode, možda najpoznatije metode, bar nama tu, je ova metoda Philosophical Foundation iz Londona, koji kroz razne vježbe u biti rade s djecom, više onako, baš su većinom kroz vježbe. Ima vezan sokratska metoda Oskara Brenefiera, koja je zanimljiva, i ono što je to opet zanimljivo, dolazimo do tog pojma sokratski dijalog kao takav, koji može biti baza tog upravo onog philosophical inquiry-a. Znači, jako su slične stvari, recimo suvremena sokratska metoda i philosophical inquiry po nekakvim stvarima. Naravno, to sam sad sve već unaprijed vama ispričao, i postoji hrpa zanimljivih metoda koje se pojavljuju i kojima je zanimljive pristupe filozofiji za djecu. Čini mi se čak da je kroz cijelo ovo vrijeme, kako se nastoje razne metode, da je filozofija s djecom postala nešto što je popularno i što se jako puno ljudi sve više bave sa filozofijom s djecom, i da je na kraju problem možda današnjih struja u filozofiji s djecom je to da se i ljudi koji nemaju puno veze s filozofijom općenito bave filozofijom s djecom, učivši metode ili nudivši nekakve metode za to. Razne stvari postoje tu, se mogu primijetiti, tako da ima puno različitih pristupa koji se nazivaju filozofija s djecom, u biti ne možemo ih tako nazvati. Ja sam bio prije par godina recimo na nekom seminaru gdje je neka ekipa prikazivala njihovu nekakvu vježbu, a u biti pokazivali su onu dječju igru, ne znam kako se sad u Sloveniji zove, čorave babe se ovdje zove. A to je ona igra kad se zaveže ljudima, djeci, oči, zavrti ih se i on na temelju opipa mora prepoznati ko je to njegov prijatelj. To naravno je igra, ali tu nema filozofije. Zato mislim da je to današnji možda problem filozofije s klincima, da pokušavaju
svašta po to prodati, jer to je jednostavno dosta popularno i dosta zanimljivo. Ono što je zanimljivo tu je da cilj filozofije s djecom bi trebao biti usavršiti, odnosno uvježbati djecu za kreativno i kritičko mišljenje. Ja mislim da filozofija za djecu nije ništa drugo nego dijaloške metode kojima djecu učimo kritički misliti, da misle svojom glavom, da razviju svoje vlastito mišljenje. I tu moram naravno napomenuti onaj nekakav moj stav oko koga se i vrtila i moj diplomski, doktorski rad i slično, to je da je kritičko mišljenje neodvojivo od filozofije i da je kritičko mišljenje, kad idete istraživati kritičko mišljenje, da možemo navesti na hrpu različitih definicija, svako uče na nešto svoje opet, a to je tek jako popularno danas i svi govore o tom kritičkom mišljenju, a ne znajući o čemu govore. Ali da je kritičko mišljenje nije ništa drugo nego meka filozofija, odnosno light filozofi, ono što recimo Kant govori o sintetičkim sudovima a priori, vi s klincima ih vježbate misliti o što je to prijateljstvo. Znači, slična je metoda i to je light filozofija. Naravno, postojale su različite teorije da sredinom prošlog stoljeća naročito razvijeno o tome da uopće mogu li djeca filozofirati. Međutim, iz mog iskustva, naravno, ako se vi prilagodite djeci, možete s njima filozofirati. To nije da ih učite povijest filozofije, ali to je način da ih učite, recimo, misliti, a ne da ih učite, ko je što rekao i od filozofa. Vidjet ćete kasnije kako izgleda jedna od mojih radionica koje ja vodim. Tako da to nije akademska filozofija, nego je to onako praktična filozofija u kojoj mi s klincima radimo, razmišljamo i kojim upotrebljavamo znanje iz filozofije, naše znanje akademske filozofije, ali naravno nećete dijete od 10 godina učiti kategoričkim imperativom, ali ih naravno možete raspravljati o njemu što je dobro, kako od čega postoji dobar čin, što to znači dobar čin, kako možemo nešto proglasiti da je dobro, i za kako treba djelovati u životu. Naravno, ono što je zanimljivo da će klinci naravno tih dobi doći do te nekakve definicije što je dobar čin i da će raspravljati da će biti slično kategoričkom imperativu, recimo u globalu, ali oni to neće moći prepoznati tek kasnije, oni to mogu prepoznavati. Tako da ova filozofija za djecu može biti dobar uvod odnosno trening za nekakvu kasniju filozofiju za djecu. Ono što je zanimljivo i tu piše ono na čemu uopće se bazira, to je da klinci brbljaju, upisuju, zapitkuju kao što piše i raspravljaju skoro cijelo vrijeme. Svi mi imamo različite poticaje i tako, mene su biti moja vlastita djeca koja su sad veliki, odnosno moje starije dijete koje sad na 20 godina, kad je bilo malo je pitalo zašto sam ja, a ne neko drugi, iz tog njenog pitanja je došlo do toga da sam se ja počeo baviti i skoro posvetio moj veliki dio radnog vremena filozofiji za djecu, jer imate takva pitanja. I onda imate ono što je najteže, evo, kad uzmete ta pitanja, kad razmišljate o njima, kad vas djeca nešto pita, jako je teško u biti odgovoriti. Mislim da je Popper, ako se dobro sjećam u jednom trenutku, rekao ono što ne znamo objasniti djeci, da ono to uopće i ne razumijemo. Tako da, vrlo je teško spustiti se na njihovu razinu, odnosno treba imati nekakav, ajmo nazvati, vještina. Evo vrlo jednostavna stvar što često postavljam pitanje kad držim seminare za filozofiju s djecom, kako bi vi djetetu, recimo od 5 godina kada oni počnu ispitivati, kad još i apstraktne pojmove još toliko ne mogu shvatiti, kako bi im objasnili kad vas pita mama, tata, zašto mjesec ne padne na zemlju? Kako bi mu to pokušali objasniti?
Kako bi objasnili, znači kako bi pokušali djeci objasniti zašto mjesec, kad vi šetate s njima, on vidi mjesec i ono, zašto mjesec ne padne na zemlju? A kako ćemo objasniti gravitaciju nekom koji ima 6 godina? Ja ne bi objašnjavala, ja bi ga pitala, a što ti misliš o tom? Dobro, to je zanimljivo, znači to je znači kako izbjeći odgovor, što misliš ti o tome? Tijela se privlače, odvlače i tako dalje. Ali ima često, mislim, mi koji susretali ste malu djecu, pogotovo, ja mislim 5-6 godina počinju ispitivati sva ta zanimljiva pitanja i dosta su iskreni. Ja često, kažem, stvarno sam jako puno držao radionica i ima tu anegdota i anegdota. Ono što je zanimljivo, pogotovo kad radite s djecom, to je kod nas 4., 3., 5. razred, to je, ja mislim, 9, 10, 11 godina otprilike, još prije nego ih ono baš adolescencija uhvati, ona su iskreni. I ja često pričam o ovu anegdotu iz jednog ribarskog mjesta, tu blizu, kad smo raspravljali o zaštiti okoliša i o ribarenju, mi smo tu na moru i kako treba čuvati okoliš. I vidjet ćete kasnije, ja ću vam pokazati taj iz jednog našeg programa, jednu radionicu ili dio jedne radionice. Postoji u tom programu jedna sredozemna medvjedica, to je inače zaštićena vrsta, animirani lik koji priča s djecom i ona pita djecu koliko vi pojedete ribe. Ja pojedem, kaže ona, sredozemna medvjedica, koju nažalost u Jadranskom moru nismo vidjeli već živu, bar jedno 6-7 godina. Ona pita djecu, ja pojedem 2,75 kg ribe dnevno i toliko ju uhvatim. Koliko vi uhvatite, sad gore njihova iskrenost i sad koliko vi možete pojesti. Sad oni naravno, to su tu mali primorci i oni kažu, ja mogu pojesti ovoliko, ja mogu pojesti onoliko. I sad pitamo koliko ih uhvatite ribe. Sad svak priča. A u zadnjoj klupi sjedi neki mali čupavi kojem tata ima koče, a koče su brodovi za uhvatanje ribe, one veliki. I pita on učitelju, zavisi je li mrak ili svitlo. A to vam je kad je mrak, onda ribari idu loviti ribu, jer nema mjesečine koja smeta. I onda oni stavljaju umjetno svjetlo pa se riba privlači. Ja kažem mrak. Kaže on, pa mi onda uhvatimo 800 kašeta. Znači 800 kašeta puta 10 kg, to je 8 tona. Sad ja njega pitam, dobro, koliko vas ima kući? Kaže 6. I vi pojedete 8 tona ribe za jednu večer. Ne, to prodamo. Kome prodati? A to prodamo restoranima. Ja govorim, a što ako ne prodate? Ma prodamo, učitelj, mi to prodamo, ima restoran. Ja govorim, što ako ne prodate neko dugo vrijeme? A on kaže, što, kako? Ja kažem, ako ne prodate, jednostavno niko neće kupi, ostane. Kaže, pa onda ćemo, ja pita on mene, koliko dugo? Ja kažem, pa 6-7 dana. On kaže, onda se to nosi na ribarnicu, pa se ljudima prodaje. To, znači, znate sad odakle riba dolazi na ribarnicu, ako ste uspjeli razumijeti što će reći da tek kasnije. Znači, oni su iskreni, tu iskrenost je dobro iskoristiti, sad cijela moja anegdota previše duga bila, kako i što napraviti. Ima ovaj sustav, baš to, ovo bih htio pokazati, UNESCO, baš iz ove School of Freedom, ove knjige, ulaz u filozofiju za djecu, otprilike su, kao što ovdje piše, filozofski izvori, to je ima dječja pitanje, to su najčešće situacije iz realnog života, jer vi možete radionicu s njima napraviti, raspravljati ono što se njima događa svaki dan. Naravno, mogu biti neki filozofski izvori, a to mora biti zavisi, naravno, prilagođeno nekoj dobi u kojoj radite. Ne možete uzeti nekog Heideggera i raspravljati sa trećim osnovnim o tom. Cilj bi taj uloza bio snalaženju, pronalaženju smisla. Najčešće ako se radi da su dječja pitanja izvor svih tih stvari i te situacije iz realnog života, ono što je bitno. Tu je naravno taj proces razmišljanja, razgovor i to je to argumentativni dijalog koji sam ja spominjamo, tu je filozofska metoda, tu je vrednovanje,
tu je djelovanje i tako dalje. Znači, ta filozofska metoda naravno se zasniva ima različitih, kao što smo rekli, metoda i različitih pristupa koje postoje. Najčešće se možemo na onaj philosophical inquiry ili zajednica filozofskih istraživača zasniva, i da to može biti dosta slično onom sokratskom dijalogu koji je ipak možda najčešći. A koji je bio izlaz, bar po ovoj tablici, to je filozofski stav u svakodnevnom životu kroz društveni angažman. I ovdje piše politički angažman u društvu. Sad, naravno, pitanje je, mislim da je više ovo što su ciljevi tu da se pronađe nekakav smisao i da imamo kvalitetno zaključivanje. A ovaj nekakav politički angažman u društvu, to se naravno svi moramo vidjeti što to jest. Hoćemo li mi, ako djecu učimo kritički mišljati i razmišljati, imati kritičke građane kasnije koji će biti drugačiji, koji neće vjerovati svemu što im se govori, tako dalje. To je neko drugo pitanje koje s jedne strane i neke struje u filozofiji za djecu imaju nekakve idealističke, nazovimo, poglede, tvrdeći da filozofija za djecu će pomoći da svijet bude bolje mjesto. Ja se baš ne bi složio s tim, mislim da je ovo jedna lijepa, zanimljiva, korisna aktivnost koja može pojedincu poboljšati kvalitetu života, prvenstveno njegovim kvalitetnim zaključivanjem, a da će promijeniti svijet, to je malo onako preidealističko. Ono što je dugo već, još kao isto iz 2009. su ovi ciljevi, a to je da su, samo ću nabrojiti još te ciljeve, neću više teoretizirati o ovome, koji su ciljevi filozofije za djecu Michel Todzi, zašto su zanimljivi, mene mislim da on točno pogađa zašto. I prvi cilj, po mom mišljenju, je razvoj vlastitog mišljenja. Znači da učimo djecu da razviju vlastito mišljenje. Postoji onaj podatak koji je dostupan, da danas dijete od 7 godina primi više informacija ili činjenica u jednom danu nego što je u vrijeme renesanse čovjek primio za cijeli svoj život. Znači, danas smo bombardirani informacija i jako je teško danas upravo razviti vlastito mišljenje. Mislim da je zato jedna stvar danas potrebna da ih malo učimo misliti, jer smo zatrpani sa jako puno informacija. Naravno, ono često se kaže, mi i u tim radionicama za filozofiju s djece i programima možemo pričati o ove 3 stvari. To su egzistencijalni problemi, etički problemi, najčešće se radi o etičkim problemima i estetička pitanja. Jer nećemo s njima raspravljati koliko molekula vode ima atoma kisika, koliko vodika, to znamo, to je činjenica, nemamo tu što raspravljati. Ali zato su ova vječna etička pitanja, egzistencijalna pitanja i estetička pitanja, vidjet ćemo, kasnije ćemo pokazati jedan program otprilike, to su najčešće su etička pitanja kao što su, prijateljstvo, odgovornost, poštovanje, tako dalje, vrijednosti, tako dalje, u kojima se raspravlja. Ali cilj bi trebao biti razvoj vlastitog. Pokušamo djecu naučiti ili naviknuti, možda bolje reći, da razmišljaju, da refleksiraju, da razmišljaju o sebi, da razvijaju svoje vlastito mišljenje, da ne budu samo primatelji drugih ideja na kojih ne razmišljaju. Drugi cilj je, naravno, obrazovanje za kritičko građanstvo. Jer, naravno, ako ih učite da jednu stvar sagledavaju sa više različitih aspekata, onda ćete ih naučiti i kasnije da razmišljaju i o ovim stvarima koje se događaju u društvu, odnosno tim političkim stvarima, odnosno da imamo kritičko građanstvo. Sad, što bi bilo kritičko građanstvo, naravno to je još jedno pitanje, ali stvar je u tome da ih pokušamo da sami imaju alate, odnosno vještine, ili ono što se danas zove, i što je popularno kao soft skills,
da ne budu manipulirani, da budu što manje manipulirani, naravno, i da nema tih velikih ideoloških indoktrinacija ili oglašavanja, što se danas sve to radi. Znači, učenjem tog filozofiranja kroz raspravu ideja potiče se razumno suočavanje s drugim s ciljem dostizanja istina, što jest etički i intelektualni zahtjev za istinsku demokratsku raspravu. Naravno, kad radite s klincima, onda pomažete njegovom razvoju i to više različitih stvari. To im je prilika, prvi oni se osvještavaju za iskustvo razmišljajućih bića, koje jače njihovo samopoštovanje. I vjerujte da imate jednom trenutku, pogotovo kad radite onako programe koji traju malo više, pa kad počnemo razmišljati kako se osjećaju, kako vidite njihovo samopouzdanje, kako raste kad ja mogu nešto reći, ne treba mi knjiga, ne treba mi nekakav izvor, ja mogu sam pomoću svog razuma doći do nekog zaključka, pa makar on bio i kriv. Jer imate i danas, ja mislim da isto problem, barem, mislim, nisam puno različiti Hrvatske i Slovenije, ali imate tu školama nekakvo isto poticanje nekakve izvrsnosti, nekakve utabanim stazama se ide, odnosno sve recimo čak i determinirano, predodređeno nekakva pravila, a upravo ovaj način je da oni sami dolaze do toga. I najčešće se, barem tu kod nas, ali većini ovih evropskih edukativnih obrazovnih sistema, radi o kratkotrajnom memoriziranju sadržaja i onda dijete nauči, to odgovara profesoru, dobije ocjenu i većinu stvari niti ne razumije, pa niti ne zna ni reproducirati, pa i zaboravi jako brzo. Imate, naravno, ako ga vježbate argumentirano razgovarati, na kraju ćete ga naučiti, naravno, da će uvježbati jezik, da će uvježbati argumentaciju, ali komunikaciju i, naravno, najvažnije ćete znati verbalizirati vlastito promišljanje i to su i kognitivne i sociolingvističke sposobnosti. I naravno, tu će se i njihova razvijati i vokabular, jer će naučiti neke nove riječi koje nisu znali prije, i to dosta riječi, i tako dalje, i tako dalje. Stvari u tome da stvari se mijenjaju ubrzano. Ja mislim da ova upotreba ovih naših ekrana i djeca koji su jako puno su na mobitelima i sličnim stvarima, bez nekakvih tehnofobije, čini mi se da ono što smo radili prije 10 godina sa klinicima u 4. razredu, sad to radimo s klinicima u 5. razredu, da je dosta ostalo dosta toga, kao da se jednostavno snizio nekakav nivo. I naravno, to je još jedna stvar koja je bitna, to je konceptualizacija filozofiranja, to je prakticiranje refleksije s djecom, zahtijevanje redefiniranja filozofiranja, jer u Hrvatskoj, kad kažete nekome da filozofiraš, ti filozofiraš, to znači da si dosadan, da nisi zanimljiv i tako dalje, i tako dalje. A u većini ovih naših jezika, nažalost, i filozofiranja, pa i sama mudrost je na lošem glasu. Upravo ovo je, zamislite kad kažete da će vaše dijete doći na filozofiranje, tako da nećete naći baš roditelji koji su oduševljeni s time. Zato je potrebno to redefinicija, rekonceptualizacija samog filozofiranja, što to je. To je dijaloški argumentirani rasprava, nazovimo tako da to nije ništa loše. I naravno tu se razvija teorija učenja filozofije prilagođene za djecu i imate novih metoda, ima raznih hrpu metoda koji se bave s time i koji jesu otprilike, koje postoje i koje se razvije. To je to, da se razvije mnoštvo novih metoda, mnoštvo novih pristupa, pa i dosta razvoja, razvijaju se i nastavni predmeti koji, dobro, filozofija koja nestaje polako iz škola, recimo sve više etike u srednjim školama u Europi, ali recimo evo u Hrvatskoj je bila ova reforma školstva koja je još relativno aktualna. Pa recimo dosta, ako uzmete
kurikulume, hrvatske nove kurikulum iz prošle godine odobreni 19. iz filozofije, pa i iz etike. Mi imamo i etiku, pa čak iz logike vidite da dolazi do nekakvih, da ćete recimo baš u filozofiji, u ovom takozvanom otvorenom tipu kurikuluma naći dosta, pa čak i rečenica koje možete povezati sa filozofijom za djecu. Otprilike, evo, to je to od teorije, ja bi samo to uveo, ja sad mogu otprilike reći da smo mi, odnosno da od 2009. redovito radimo te radionice na svakodnevnoj bazi. Na svakodnevnoj bazi. Malo smo zastali ove godine iz poznatih razloga, a to je ova korona. Radili smo nešto online, nešto uživo, ali stvarno je jako malo. Ok. Ja sad pokušavam ovo isključiti. Samo sekund. Dok ja to kažem, imamo različitih programa. Postoji jedan program koji se zove, koji smo ja i kolegica Ivana Kraljić od 2009. provodimo po školama, zove se Pogled u vlastito mišljenje. To je program koji ima predviđeni za 35 školskih sati, puta 2, znači 70, za negdje 4. razred, koji redovito se provodi po školama u Hrvatskoj, već nekih, znači 2009. godine, prilike negdje 5000 klinaca je to prošlo, taj program. Ove godine, svake godine u nekim školama, ove godine se i po ovim uvjetima taj program provodi u Hrvatskoj, u Hrvatskoj i u Bosni, provodi se u jednoj školi u Mostaru, 2-3 škole u Osijeku, u Omišu i mislim da je još negdje, ne znam, Zagreb. Sad, dok ja ovo sad isključim i uključim novu prezentaciju, ako imate kakva pitanja, molim vas. Kako je inače prezentacija ili kako ljudi dojemaju ovo filozofiju za djecu? Je li je to nešto što ih nagovara, je li to nešto što žele da uče u školama ili je tako kao kod nas nešto pač postrani? Sad, ovako imamo 2-3 pristupa. Prvi su klinci, odnosno djeca. Djeca, teško ih je dobiti da dođu na prve 2 radionice. Onda kad dođu, onda ostanu, otprilike. To je to. Mi imamo jednu grupu, evo, sljedeći tjedan, pošto su se nešto smanjile epidemiološke prilike tu kod nas, ćemo nastaviti s njima raditi. Oni su prije 7 godina krenuli dolaziti kod nas, to su grupa koja je 7 godina s nama. Od vrtića sad su 7. razred osnovne škole i ta grupa nema ih puno, ima ih 8, ali oni svaki tjedan, mjesec dolaze, plaćaju da bi to radili. Znači kad krenete s njima, onda je to njima super. Onda imate roditelje, naravno imate dio roditelja koji su, kad se uđu u škole, pogotovo koji su s tim oduševljeni, dio roditelja koji smatraju da tu je negdje 50-50%. Imate treću publiku, a to su profesori filozofije, nastavnici i tako dalje. Tu imate opet imate negdje 50-50% koji to podržavaju, a nekih 50%, recimo u Hrvatskoj s mojim reakcijama, smatraju da je to nešto nepotrebno, da nema veze s filozofijom. Ako sam uspio odgovoriti na pitanje. Dobro. Pa ja bih pitao nešto, jer imate već neke rezultate, jer imate neko komparativno stanje sa djecom sa kojima radite i sa ostalim kojim ne radite. Kakav je progres djece s kojima radite? Jer osjećate nešto posebno kod njih. Evo ovako, ima sad, mislim da će, nadam se, ove godine biti završen diplomski rad u koji smo, od jedne studentice, koje smo uzeli djecu koja idu 2 godine na baš jedan programa i kontrolna skupina koja ne ide. Ali to se još radi, to bi bilo najkonkretniji rezultati.
Imamo rezultate po projektima, a to je više onako materijalni stanje, znači razumijevanje nekakvih pojmova prije samog provedbe i nakon provedbe. Odnosno, jako su konkretni psihološki testovi su užasno skupi, tako da nismo uspjeli, osim evo sad kažem da bi ovo trebala biti do kraja ove godine, do rujna prilike, odnosno septembra, gotova ova reakcija, ovaj diplomski rad u kojem ćemo baš vidjeti s kolegom psihologom koji je komentor da vidimo da li postoji nekakve razlike. Ono što znamo od učitelja, nastavnika, jer ova ekipa djece s kojim smo mi počeli raditi sad su na 4. godini studija, tako da pratimo ono koliko možemo, iako bi bilo tu previše djece. Neki nastavnici, pa čak i roditelji će reći da smo napravili djecu koja puno pitaju. Znači, pitaju kad treba i kad ne treba. Imate tih reakcija i pisama roditelja, koji su više onako smiješne strane, ko djetetu nisam htio dati vani, pa mi je rekla, ajde ti mene argumentiraj zašto, pa raspravimo o tome i tako dalje. Nažalost, kažem, nadam se da ćemo u 9. mjesecu imati te nekakve rezultate. Uglavnom, to su djeca koja su otvorenija, koja više pitaju i kojima je taj vokabular dosta bogatiji i to smo ono što smo ispitivali. Znači, jer vi kad raspravljate s njim o bilo kojoj temi, oni moraju naravno učiti te sve vokabulare. Hvala. Kakšne so vaše iskustvo sa radionicama zunaj škole, v bibliotecima, na primer? Još su bolje nego škola. Jer to je ta grupa koju sam spomenuo, grupa koja ide, baš našu udrugu recimo dolazi. To je grupa koja je počela u biblioteci dolaziti i to naravno, to su opet djeca koja su zainteresiranija ili čiji roditelji su zainteresirani, pa ih onda oni šalju u udruge, u knjižnice, biblioteke, da dolaze u svoje ekstra vrijeme. I to su super. Problem je ono što iz ovih našeg iskustva je, recimo, uvijek radimo neke programe. Prvih par puta, ako dođete u školu, gdje isto oni mogu birati hoće li ići ili neće, ne da moraju ići to, nego oni koji žele dolaze. Prvih par puta, oni učenici koji su u školi lošiji, njima se to više i brže svidi. A onda kako vrijeme prolazi, a onda imate problem, ne znam, lijep izraz, ovi učenici, to 4. 5. razred, koji su jako dobro prolaze u školi, oni su dosta, sad ne znam izraz za to, dosta su naučeni da sva pitanja nalaze u knjigama. Odnosno, što im je rekao učitelj. Tako da se, recimo, prvi par radionica ne snalaze baš, jer ako ih vi pitate što ti misliš, ne znam, što ti misliš, kako izgleda, što je to mudrost, ako nema neku definiciju od prije, onda trebamo jedno vrijeme da počne sam govoriti. Dosta imamo taj, sad, ja sam radio sa klincima i u Pekingu i u Seulu, ali svugdje isto, dosta imate taj sustav da se boje reći krivo. Odnosno, onda krivi odgovor. I onda dok imate ta neka pravila, pa nema krivog odgovora, ajmo vidjeti. Nema će biti nije krivi odgovor, nego to je odgovor koji je krivo shvaćen, ajmo ga. I onda treba i neko vrijeme da dođu do sebe. Isključili ste mikrofon. Ne čujemo se. Hvala. Još koje pitanje? Ako nema, ja bi jednu, koliko uspijemo, jednu radionicu baš iz tog projekta, koji sam jučer radio online s klincima, jer je prekjučer bio Valentinov, pa smo raspravljali što je ljubav, a to je iz tog projekta. Treba će mi samo, kao i kolege koji znaju, treba će mi 4 dobrovoljca među vama
koji jedini uvjet što moraju znati je znati čitati hrvatski. Nisam razumio, što ste kazali? Znači, trebam od vas, među vama 4 dobrovoljca koji Da, znaju čitati. a da. Da, pretpostavljam da znate čitati. Hrvatski je sličan njemu. Mhm. Pa imamo li tako dobrovoljaca? Mhm. Evo ga, Robi, ili tako? Vi ćete biti, znači, ovo je taj sustav koji su mi u tom programu Pogledaj vlastito mišljenje, tu su animirani likovi koji postavljaju temeljna pitanja. Vi ćete biti Hrčak Mile, može? Ok, Ok. treba mi još 2. Pa nećemo sad ko djeca. Pa dobro, šta ću biti ja, recimo? Vi ćete biti Vuk. Može? Može. Znači, Anton je Vuk. I imamo još Jelena. Evo, još Jelena, pa ću ja drugu. Pa ću ja biti Jelen. Dobro, evo, Tanja je Jelen. Ok, ja ću sad to vama podijeliti. I vi čitate vaše uloge. Ok, to je za početak. A ono, recimo, kad radimo s klincem, kad dođemo, onda prva 2 puta niko neće čitati, nakon toga imate problema, jer onda se ne smije niko 2 puta čitati, svi moraju doći na red i tako dalje. Ok, evo ga. Jel vidite? Ok. Ja ću sad ovako. Samo sekund da vidim nešto i vas i sve. Ok, sad idemo. Znači, Dobar dan, Hrčak može? Može. Dobar dan, mali filozofi. Danas smo ispred Gradske knjižnice u Zadru. Evo, to je stvarno Gradska knjižnica. Ovo smo jedne godine, mislim 12. crtali pozadine iz grada u kojem se te godine to održava. Danas ćemo proširiti jednu To je temu. moja. Jasno. Da. Danas ćemo proširiti jednu temu o kojoj smo samo malo pričali u lekciji o korupciji. Dobar vam dan, ja sam u Zadru. Sjećate li se o čemu smo sve pričali u lekciji o korupciji? Sad se to nadovezuje, pričali smo svemu svačemu, ali idemo mi dalje, to ćemo preskočiti. Malo ću vam pomoći. Na što pomislite kad kažem srce? Na što pomislite kad kaže srce? Je to pitanje za me, ali za... To je za vas svih. Pa, medicina. Tako je medicina, ok, trebamo lijekove da srce pumpa kako treba, da smanjimo tlak, pritisak, ok. Na što još? Osim medicine. Na ljubav. Na ljubav. Ko je to rekao? Ja. Dobro, a kako je povezano? Pa ja mislim da ono kad te guši. Dobro, ajdemo vratimo se na ljubav pa ćemo na guš. Kako je srce povezano sa ljubav? Pa nije. A zašto ga onda vezujemo sa ljubav? Zašto? Odakle ta poveznica? Zašto srce? Pa ja bih rekao da pošto kad čovjek čuti nešto, onda možda mu srce malo bije jače ili nešto tako. Aha, znači kad nešto osjeća, onda jače. Da. Ok, dobro, za sad dobro, pa ćemo vidjeti dalje. Okay. Joj, pa to je tako očito. Bile vam je sve rekao, pričat ćemo o ljubavi. Znači, to je najava neka. Kako smo definirali ljubav? Kako bi neko od vas definirao što je to ljubav? Kako bi, i mi imamo tu mali filozofi često, dolazi nekako biće s Jupitera ili negdje pa pita, ja ne znam što je ljubav. Kako bi nekom ko ne zna što je ljubav objasni što to ljubav jest? Kako prijedlog? Kako bi objasnili što je to ljubav? Nekom ko ne zna što je to. To je nešto što te vuče u neki pravac kod nekoga. Aha, znači ljubav je nešto što te vuče u nekom pravcu prema nekome.
Recimo, ili prema nekoj stvari. Ili prema nekoj stvari. Znači, ne mora biti osoba. To je neka relacija između ljudi. Ja, simpatija do nekoga. Dobro. Simpatija prema nekom. Je li dovoljno da imamo simpatiju Nije. da kažemo da je to ljubav? Premalo je, ja. Premalo, dobro. Kako bi onda još to dodati? Što je tu još? Znači, ono to bilo zanimljivo pitanje prema nekomu. Je li mi osjećamo, ako je ljubav osjećaj, je li mi ljubav, imamo, neko malo prije kolega rekao, je li imamo samo prema ljudima ili prema i stvarima? Jer neko je rekao malo prije ili prema nečem. Ili običajima, ili ne znam. Pa ja mislim da je ljubav nešto kad hoćeš nekome ili nekoj stvari učiniti nešto dobro. A dobro, recite mi kako nekoj stvari možemo učiniti nešto dobro? Da, recimo, imaš parče drveta. Dobro. I ono ti je simpatično. Dobro. Da? I iz ovog drveta ispiliš neki kip, recimo. Aha, napravite od drveta kip. A je li drvo želi da on bude kip? Pa možda ispada lepši nego prije, je li? Ali to je prije ljepši nama ili drvetu isto? A to ne znam. Pa to ne znam. To je sad pitanje je li ljubav jednostrana? Je dovoljno da bude jednostrana da bi zvali ljubav? Znači, ja imam simpatije prema nekome. Je li to dovoljno da bi rekli da je ljubav? Ili ta osoba prema kojoj ja imam simpatije? A ja mislim da je moguće i jednostrana. Moguće jednostrano, da. To imate, mislim, u Platonovoj Gozbi imate koja je ljubav za ljubljenika i zaljubljenog. Dobro, ali ajmo dalje na pitanje, pa ćemo se naravno vratiti na ovo. Postoji li općenita definicija ljubavi? Postoji li uopće općenita definicija ljubavi? Znači, ono na što smo navikli, i ovo klinici isto škole, znači, mi smo ovaj program radili na taj način da smo uvodili teme, sad je pauza od radionice, samo da objasnim, koje možda mislimo da nisu toliko bile, koliko ne radi se toliko u samom školskom sustavu, bar ne u Hrvatskoj. Znači, to su teme što je, recimo, ljubav, hrabrost, prijateljstvo, mudrost, filozofija, ljepota, umjetnost i tako dalje, i tako dalje. I najčešće klinci znaju neke definicije, ta općenite, zato i zovemo općenite. Što mislite, kako bi, kad bi pitali klince sad u 4. osnovnom, znači klince od 10 godina, kako bi oni vama odgovorili na pitanje što je to ljubav? Jer oni jedino gdje se, odnosno s nečim sličnim susreću u osnovnoj srednjoj školi, koliko ja znam, je lektira, kad čitaju lektiru, čitaju romane i onda raspravljaju o njima i upravo tu susreću ljubav ili u nekim pjesmicama, znači na slovenskom, sad u slovenskom, a ovo drugo je već sve onako tehnikalije. Ok, ali ajmo mi dalje. Doživljaju li ljudi ljubav svakog na svoj način? Doživljavaju li ljudi ljubav svako na svoj način? Pa ja ne vidim u drugu, kako da znam? Aha, znači to je sad imamo opet filozofski problem drugih umova. To je pitanje, znači ne znamo odgovor na to pitanje. Koje osjećaje najčešće povezujemo uz ljubav? Koje osjećaje? Ajmo vi koji ništa niste rekli do sada. Razburjenje. Ne znam kako se kaže na hrvatski. Možete probati na engleski. Uzbuđenje. Kako? Uzbuđenje. Uzbuđenje. Znači, uzbuđenje, kad nešto volim, onda ok, uzbuđenje, dalje.
Samo smo uzbuđeni, to je to. Ja, Jer može ljubav proizvesti kod nas sjetu, tugu? pa može i tu. Pa i veselje, radost, I veselje i Sreću. radost. ja sreću. Sreću, dobro. Možemo li osjećati ljubav i tugu u isto vrijeme? Možemo li osjećati? Dajte mi primjer, je li to moguće? Mislim da može. Ako ne uzvraćanje ljubavi, to je neočiti primjer. Ili ako se moramo rastati od svoje ljubavi, ok. Tanja? Aha, možda ljubomoru. Možda ljubomor. Dobro pitanje. A što? Imamo, kako je na slovenski ljubomora? Isto, kako se kaže? Ljubosumje. Kako? Ljubosumje. Ljubosumnja. Ljubav, ili? A ljubav se kaže ljubav. Ja. Ljubezan. Ljubezan. Ja. Odlično. Sad pitanje, imamo isti korijen riječi i u hrvatskom i u slovenskom, ljubavi i ljubomora. Kako su te dvije stvari povezane? Jesu li povezane kad imaju i čak isti korijen riječi? Pa imaju. Ljubomora znači neko, ne znam kako se kaže na hrvatski, sebičnost. Sebičnost, dobro. Sebičnost, da. Posesivnost. Posesivnost, znači to je ali je li to loša strana ljubavi? Znači kad postane posesivan, sebičan, jer nas onda ljubav sad tu tjera na nešto što i nije baš nešto onako cool, dobro. To je defektna ljubav. Da, to je defektna ljubav. Ili su to defekti ljubavi? Pozdrav ekipa, što se radi? Što radite? Evo, zumamo. Okay. O Slaviša, što ti nisi na plaži sa Pakom? A to su njihovi razgovori. Slaviša je vuk, a Pak je rak. Tako. Aha. Trebali smo se naći, ali je otišao sa morskićem igrat se pod morem. Cijela je ova priča, znači ovi likovi, to su animirani likovi, to su sva ekipa koji imamo morski dio i ovaj kopneni dio života. Pa nisi valjda ljubomoran. Da, možda i ljubomoran, zato je njegov prijatelj otišao igrati se s drugim prijateljima. I onda, naravno, s djecom, nećemo sad s vama, ali pričamo, jesi ti kad bio ljubomoran na neko koji ti nisi mogao vani pa se igrao nešto. I onda oni sami kažu primjere nekakve. Tako dalje. Ok, izgleda da nam je Slaviša malo ljubomoran. Med, odeš, neću ponoviti. Djecu, jesu li prijatelji često ljubomorni jedni na druge? Pa, djeco, što vi mislite, jesu li prijatelji često ljubomorni jedni na druge? Pa mislim da jesu. Što vi drugi mislite? Ja isto mislim da jesu. Ja, ne često, ali ja. Je li onda, sad pitanje, sad se vraćamo na prijateljstvo, je li onda ljubomora jedna karakteristika prijateljstva? Ja mislim da je. Nije zdrava, ali dobro. Nije zdravo, ali je dobro. Robi kaže da je. Sad je to pitanje koje, naravno, ono što smo rekli na početku, ima te neke stvari, znači sebičnost, ljubomora. Znači, ljubav je nešto što se često govori kao nešto jako dobro, pozitivno. To, što je s ovim onda stvarima kao ljubomora koja nije baš nešto pozitivno, poželjno, sebičnost, tako dalje. Sjećaju li prijatelji ljubav jedan prema drugome? Što mislite?
Dobro, to su stvarno za djecu sva pitanja koje nema. I najčešće cilj je ovome da cilj je od ove lekcije, osim raspravljati o tome što je ljubav, je upravo razgraničiti da postoji više vrsta ljubavi. Odnosno, prva je jedna ljubav, jedna prema drugom. Znači da su prijatelji, da prijateljstvo biti vrsta ljubavi. Jer mnogi reže vrsta ljubavi. Otprilike. Pa onda s njima sad ću sljedeće pitanje. Naravno, znate li kakve sve ljubavi postoje? Kakve li sve osim prijateljstva je jedna vrsta ljubavi? Kakve još postoje vrste ljubavi? Znači, prijateljstvo je jedna vrsta ljubavi, odnos dva prijatelja. Imate isto, ja mislim da je u Gozbi imate najniža je ljubav zaljubljenika prema zaljubljenu, pa je ljubav prema duši, pa je ljubav prema mudrosti, ali to je za velike, to nije za male. Znači, ako je prijateljstvo jedna vrsta ljubavi, koja još vrsta ljubavi postoje? Do životinje. Znači, postoji ljubav prema životinjama. Bračna ljubav, recimo. Postoji tako ta ljubavna ljubav, to djeca su u jednom razdoblju, to je ljubavna ljubav, tako su oni to nazvali, ne ja. Znači, postoji ta nekakva ljubav zaljubljenika i ono kojega on zaljubljen, odnosno ta, ajmo rekli ste dobro, bračna ljubav, prijateljstvo, što ste ono još rekli? Ljubav prema životinjama, to je često danas s klincima, često to spomenu, dobro, još? Ljubav prema poslu. Ljubav prema poslu, dobro. Nikad nisu rekli ljubav prema školi, dobro, ali prema poslu mogu shvatiti. Ok, dobro, i još? Dobro, ajmo vidjeti što kažu oni. Može li svim tim ljubavima biti ljubomore? Može li, znači, u prijateljstvu biti ljubomore, to smo već rekli. Može li u tom ljubav prema poslu, može li u bračnoj ljubavi biti ljubomore? Ili postoji neka vrsta ljubavi koja nema ljubomore? Brezpogojna ljubezen. Kako se kaže, brezuvjetna ljubav. Bezuvjetna ljubav. Da, ok. Ok. A što bi bila, Robi, bezuvjetna ljubav? Kakva je to vrsta ljubavi? Pa to je jedna jednostrana ljubav, kako smo pričali prije toga. To je bila ta prava jednostrana ljubav, ok. A koliko je ona realno ostvariva? Pa ja mislim da je realna. Recimo ljubav majke prema djetetu. Tako je, ljubav majke prema djetetu, ok, to svi, znači, to je bezuvjetna ljubav. Da, istina, odlično, tako je. Ok, dobro. To opet se ponavlja. Znači li to? Da. Oprosti prije. Ajde, pročitaj. Znači li to da ljubav potiče ljubomoru? Je li ljubav potiče na ljubomoru? To sad cijelo vrijeme se igramo s ljubomorom. Je li moguće, Tanja, da u bezuvjetnoj ljubavi majke prema djetetu isto bude ljubomora? Dobro pitanje. Da. Naravno. Imamo puno zgodovine koja kaže da je. Postoji priče oko toga, i serije turske i svakakve oko toga. Dobro. Možete li biti ljubomorni na nekoga do koga vam nije stalo? Možete li biti ljubomorni do nekoga do koga vam nije stalo? Mislim da ne. Vi drugi? Pa naravno, ako je... Može. Da, može. Ja. Na primjer? Kad je u pitanju još treća osoba. A treća osoba, ali ta ljubomora je radi druge osobe, je li tako? Ja. Da se treća osoba ne petlja oko druge, ne bi bilo ljubomora. Dobro, ok. A možemo li biti ljubomorni, samo da ja ne postavljam? Možete li biti ljubomorni sami na sebe? Možemo li biti ljubomorni sami na sebe? Ne. Ne, dobro. Ima li neko drugo mišljenje? Pa ja mislim da bi čak mogao biti. Dobro, dajte mi primjer, Antone.
Možda nešto što si radio u prošlosti, a sada ne možeš više ili tako nešto. Možda si... Ljubomora sam na sebe kad sam bio mlad, kad sam mogao trčati 15 km, sad više ne mogu nešto slično. Ok, čisto ja sad to vama sad otprilike ova radionica može trajati sat vremena, ali skraćujem pitanja, s djecom idete opet, ok, dajte mi još primjera pa raspravljamo skoro svakog primjera. Što bi bilo suprotno od ljubavi? Što je bilo suprotno od ljubavi? Mržnja. Tako je, dobro. Je li mržnja isto osjećaj? Je li mržnja isto osjećaj? Da. Da, dobro. Može li se ljubav pretvoriti u mržnju? Kako? Kako? Da, imate li primjer? Se može, to je zanimljivo kod klinaca isto, sve isto. Mi samo malo zbiljnije pričamo. Može li se ljubav pretvoriti u mržnju? Da, ako nije bila potpuna ljubav. Aha, ako nije bila potpuna ljubav, dobro. Pa može se i ako je i bila potpuna. Kako sad? Tada može biti još jača, po mojem mišljenju. Nekoga voliš tako, pa te onda izda ili tako nešto. I onda tako, i otprilike najčešće se događa to kad nekog stvarno volimo, ako vas izda, kao što je Robi rekao, onda dobro dolazi do toga da mrzimo. Dobro, mi samo pitanja dalje. Može li se dogoditi, oprosti, Robi? Može li se dogoditi obratno, da mržnja pobjeđe u ljubavi? Moguće to. Pa sigurno. Dobro, ok, nećemo sad ulaziti u... Kako se to događa, možete li reći primjer? Kako se to događa? Možemo reći primjer. Svojedobno ljudi nije bilo ljubav, ono što je potiklo brak ili tako nešto. Oni su živjeli drug sa drugim i kroz vrijeme možda su počeli da ljube drug drugoga. Ne? Može, imate onaj priču kako se zove, ljepotica iz Zvijer, ona je njega mrzila na početku jer je on došao do njega. Vi ste dobar primjer, Robi, rekli upravo to. Znate li neku priču u kojoj su se te promjene dogodile? U ovom programu svaka radionica ima neku priču koja je vezana uz temu. Vi znate li neku priču koja dolazi do tih promjena? Je li iz ljubavi u mržnju, iz mržnje u ljubav? Pa u pop kulturi ima puno takvih priča. Dajte mi jednu, čisto da se sjetim. Dobro, najveće što su oni rekli. Pa ja... Dobro. To je potrebno za ljubav. Što je potrebno za ljubav? Što ne je potrebno da volimo? Srce. A koje srce? Znači, tu, u medicinskom. Ne. Tako je, jer da nam ne kuca, ne bi nikog mogli voljeti. Dobro. Ok, znači moramo biti živi. Okay, da. Dobro. Pa, ja mislim da više nego srce nam treba mozak. Znači, treba nam i mozak i srce da bi nekog voljeli. Dobro. Ok. Naprimjer, da li je potrebno da nam osoba koju volimo uzvraća ljubav? To je malo prije neko rekao da nije. Da mi možemo voljeti platonski nekog. Neko je rekao, da. Dobro. Da, ja sam to kazao, da. Još stojite iza toga. Pa da. Dobro. Da je ona nesretna ljubav. Smatrate li da je teško voljeti, a ne biti voljen? Smatrate da je teško stvarno voljeti nekog, a ne imati tu uzvrat? Je li to teško? Pa da, teško je, ja. A je li, sad pitanje koje meni pada na pamet, ako je teško, je li bolje uopće ne voljeti ili voljeti, a ne biti voljen?
razumijete pitanje, jer je bolje uopće ne znati ili biti ipak voljeti, ali ne dobiti uzvraćanje. Ipak je bolje voljeti. Što drugi misle? Ja isto mislim, da. Dobro. A zašto? Mislite li da postoji osoba na svijetu koja bi rekla, znaš što, meni je bolje da uopće ne volim ako mi neće biti uzvraćena ljubav? Da postoji osoba koja će to reći. Bolje mi je ne Pa uopće... ja mislim da ipak čovječka osoba se diže više na višu razinu, da patnja nije ono što bremza čovjeka, nego može da ga i diže. Ok. Ovo je neko drugo mišljenje? Hvala. Dobro. Znate li poslovicu ljubav je slijepa? Znate li tu poslovicu? Da. Možemo li vidjeti... Dobro, ok. Može. Okay. Možemo li vidjeti mane kod osobe koju volimo? Znači, prvo, odakle ta poslovica i zašto postoji poslovica ljubav je slijepa? Pa na slovenačkom postoji jedna poslovica, kad se ljubi, onda gori u srcu, a u glavi je dimnjak. Aha, odlično. A zašto je to tako? Zašto je to tako? Što je to? Iako ovdje govorimo o zaljubljenosti, više nego... Da. Zaljubljenost je slijepa, jer mi ne vidimo mane osobe u kojoj smo zaljubljeni. A ima li sama... Oprosti. Ok, ima li ljubav mane, da. Ima li ljubav mane uopće? Sama ljubav, sad smo govorili ljubav mora, ima li ljubav mane? Da, naravno. I ovo ljubav je slijepa, svakako neka mana koju ima ljubav. Mislimo samo pozitivne strane, a ne negativne. Znači, postoji neke negativne strane, ok? Možemo li voljeti sami sebe? Ja se nadam. Da, otprilike, ovo je sad baš ono za djecu, čisto da je voljenje samog sebe nešto normalno, nekako stvar. Možemo li voljeti druge ako ne volimo sami sebe? Je moguće to? Teško. Teško. Što vi drugi mislite? Pa skoro nemoguće. Nemoguće. Zašto? Zašto, da? Zašto to nemoguće? Dobro, ok. Možemo li previše voljeti sami sebe? Narcizam, da? Da, narcizam, da, možemo. Da, možemo. Dobro, da ne ilazimo dugo. Sad, naravno, to smo pričali, da ne idemo... Da li je moguće zaljubiti se u samog sebe? Ja ću sad pokazati otprilike do kraja koja pitanja idu. Sad imate priču o narcisu, znači ovdje je priča o narcisu kojem pričamo otprilike. Oni najčešće, nažalost, ne znaju priču o narcisu, pa im pričamo o narcisu, kako je zaljubljen u samog sebe, kako je toga pretvoren u ovaj cvijet. Ili se zove u Sloveniji narcis ovaj cvijet? Ili... Ja. Ja. I onda pričamo, naravno, često upotrebljavamo i igre, mislim da ne znam sad napamet do kraja da li ima igre, ali ovih je jedna priča koja je usko vezana kao ovaj narcis sa ljubavlju i onda pričamo i o priči, o pitanjima, sad da ne čitamo sve. Sad, ali meni je zanimljivo kad pita da li bio zaljubljen u sebe ili je volio sebe. Pa imate najčešće različite odgovore. Bio je samo zaljubljen, a ovaj kaže, a ne, on je volio sebe. Pa onda imate raspravu među njima. Onda imate, možete ljubav vagati, kako znate koga da... Znači, postoji li stupnjevanje ljubavi? Postoji li čovjek koji ne voli nikog, ništa? I onda
Što vi mislite? Postoji čovjek koji ne voli nikoga, ni ništa. Da, mrtav čovjek. Ok, dobro, ok, to je dobro. Ja sad pokazujem otprilike pitanja, jer mislim da je ovo za 2 školska sata, 10 minuta. A koliko je nama potrebno da nas drugi vole? Mislim da puno. Što drugi kažu? Imamo li možda suprotno mišljenje? Puno je lakše kad te vole. Znači, lakše je živjeti kad te vole. Da. Dobro, dobro. Možemo li voljeti nečije mane? Jel može? Da, naravno. I sad, naravno, kad s klincima, mi bi sad do 11 ovako mogli raspraviti s ovim pitanjima, a pitate ih naravno kakve su to mane, zašto bi možemo voljeti neke mane i tako dalje. Pitamo na primjere. Možemo li voljeti prijatelja koji je s drugim prijateljima otišao na igru. To su onda se vraćamo na ovu priču kako je ovaj Vuk ostao bez prijatelja. I onda se njih dvoje, uvijek postoji neki sadržaj između njih nekakav. Koliko vi korigirate ovo vaju ili je to nešto što sa svima djecama isto provodite? Ovo je za 4. razred osnovne škole. Da, a i tako da je ono samo za njih. Nema baš zavisi koliko su uspjeti. Najčešće se dogodi da kad radite, a tako učimo i ove naše učitelje koji to rade, ako dijete postavi neko pitanje koje je zanimljivo, ti možeš stati i raspravljati o tom pitanju. Ako razumijem, ova vaja bila je specifična za Zoom arena. Ili je to nešto što u učionici radite? Ne, to u učionici radimo. U učionici, nego kako nema učionice, onda smo jučer... Da, ovo inače, mislim da je ovo još lekcija, kažem, to je taj projekt koji već provodimo 10 godina. Da ga usavršavamo, naravno to je sve volonterski i to je sve onako, usavršavamo ga i provodimo. I ono što mislim kvaliteta toga je to da smo pitanja, onda smo dodavali ili brisali pitanja kad smo vidjeli da djeci ili ne pašu ili pašu. I onda, reci. Izvinjavam se. Tu imate na PowerPointu kad imate radionicu. Da. To prilike kad smo počeli raditi s tim, tipa Lipman ima one priče nekakve. Ja. A meni je to bilo zanimljivo kako zainteresirati naše klince male da bulje u nešto, odnosno da ih nešto zanimljivo. I onda smo smislili ovakve likove i to je se pokazalo dobrim za te male iz razloga što su oni užive. Kažem, nakon 2. sata, 2. radionice, oni se već predbilježuju. Ja nisam čitao, ja želim biti sljedeći put. Recimo tu nema, mislim da nema, glavni lik, glavna učiteljica je Sova Sofija, naravno. I svi žele čitati Sovu Sofiju jer ona je najmudrija i tako dalje, i tako dalje. I onda smo dodavali, razumijete? Znači to su svih tih 30 i nešto radionica napravljene uz ovo. Trenutno ih još jednom popravljamo otprilike. Tako da usavršavamo. Ovo izgleda sad ovdje ima recimo jako puno pitanja i ovo je preporučeno da se radi 2 školska sata. Naravno da se prekine pa stane. Ali kažem, kad dijete ima neko zanimljivo pitanje, onda je stvar da se možemo usmjeriti na to pitanje. Meni pada na pamet sad prva lekcija u tom programu zove se mudrost. I sad imamo pitanje što je mudar čovjek, možemo li prepoznati mudrog čovjeka, kako bi definirali mudrost. I ona svakaš nešto. I jednom u školi jedan dječak je postavio pitanje, ko on digao ruku, kaže dobro, ali može li neko ko je nepismen biti mudar? Naravno, to je dječak postavio pitanje, su njegovi roditelji bili nepismeni, ali to je bilo super pitanje da se raspravlja o tome, da imamo što oni misle. Oni su 40 minuta raspravljali o tome, naravno uz naše vodstvo, da li može neko ko je nepismen biti. Tako da kad imate dobro pitanje, onda pustite ih neke priče, naravno. Ali ne da ih pustimo, ono što se često dogodi da, ono što sam na početku rekao, u nekim radionicama filozofije za djecu, oni puste djecu da pričaju bilo što.
ne to, nego jednostavno kako je pitanje, ne znam, možemo li voljeti nekoga da nismo svjesni ili zaboraviti da ga volimo, ako on kaže ja volim moju papigu, onda ga pitate je li to odgovor na pitanje. Znači, da ga ipak ograničite, da neki puštaju djecu da pričaju svašta, nego baš da ih idemo odgovoriti na pitanje. I onda jako brzo s njima dolazi do toga da kad neko ne odgovori konkretno na pitanje, da mu drugo dijete digne ruke i kaže slušaj, pa nije ti to odgovor, daj mi odgovor. Mislim, dosta je to onako, izgleda ovako i lagano, ali dosta je teško doći do te faze, otprilike kad oni sami vide. Jer mogu još nešto kazati. Ja Može, mislim može. da radite jako značajan posao. Hvala. Jer vas podupire država, Hrvatska. Ne. Ne. Ja ne znam, jer ima možda to u Sloveniji nešto tako, nemam pojma. Pa radimo puno na tome. Ja. Ja mislim da je jako značajno, to je stvarno divna stvar. Mi imamo formalno možno na slovensko povedati. Može. V zadnjem triletju obstaja zbirni predmet filozofija za otroke v osnovni šoli, tako da v bistvu to že nekje od leta 2000, če gospod Šimenc, dr. Šimenc je z nami, en od pionirjev te ideje. Tako da ja, to tudi v Sloveniji poteka na formalni ravni, so pa tudi seveda poskusi zdaj, da bi pač čim širše nekako seznanili pedagoge z to možnostjo in jih pač spodbudili k temu, da to počnejo tudi izven teh formalnih okvirjev. Ne. Ja, z eno besedo, ja, poskuša se. Ne. Kažem, mi smo tu pokušali, ja sam te radionice svugdje radio, ali ovaj program sad prevodimo i na engleski, ali ima dosta toga, to je 35, ne znam koliko pitanja ima toga i tako dalje i tako dalje. Mislim, imali smo i drugih projekata i zanimljivih i manje zanimljivih, ali ta metoda koja je razvijena, ovo je zanimljivo, recimo stvarno, pa djeca 9, 10, 11 godina otprilike, to je okvir za ovaj program. Ja imam još tehničko pitanje. Kako radite ove slike? Ja, Crteže. na početku sam ja crtao, koji ne znam Ja? crtati, a onda smo jedna kolegica filozofkinja, moja studentica, se uključila u program na način da ih je ona sad napravila lijepo, da ih je ona nacrtala da izgleda ljepše. Tako da, recimo ona sad se bavi crtanjem, odnosno ilustratorica je, tako da je. Recimo ovi svi likovi su nekakva moja izmišljotina, ovaj tu Mile, ne vidi, ja ga pokazujem sad da vidite, ovaj Mile je u biti bio pravi hrčak od te ilustratorice, pa kad je umro, onda je postao i učitelj male filozofije, da ostane spomen na njega. Eto, to vam je to otprilike. Ja sam sad tu pokušao kratko. Kažem, svako pitanje se može razvaliti i možda taj program, baš pogled u vlastito mišljenje, možda meni i najzanimljivije, jer ga najduže radimo, na temelju njega smo i neke druge projekte napravili. Samo kao što pitao, to je teško kad je to volonterski, pa onda svake godine više administracije, tako dalje, tako dalje. Ali dobro, imamo mi i nešto slično, ali sam malo pokušat ću naći, mislim da ne znam da li profesor Šimenc to ima. To smo napravili, to je dosta dobro primljeno. Malo. Imamo slikovnicu o antičkim filozofima na način da nije ovako, ovo je recimo preko problema, onako uzeli smo 13 antičkih filozofa i nekako učenje od njih napravili. Pokušat ću sad naći na brzinu. Moram me tu negdje.
naći ću na internetu, samo da vidite prilike. Mogu li pitati koliko vas je u ovoj udrugi Mala filozofija, koliko je pedagoga koji rade na tome? Jeste vi jedini? Ne, ima 3 zaposlenih i ja sam volonter jer radim na fakultetu, ali ja miješam taj moj hobi sa poslom, tako da. Sad nešto malo, kako i sve ovi projekti, malo, ova korona je malo sve poremetila, tako da... A na faksu ima li možda neki program na kome radite sa studentima? Da, vidio sam na početku, ima izborni predmet koji studenti filozofije i studenti učiteljskog studija mogu studirati, zove se filozofija s djecom. Kakva su iskustva, kako studenti ovo dojemaju? Ima li Pa uvijek ima navala na te studije, jer to je na 4. odnosno na diplomskom studiju, 4. i 5. godina, tako da stoje će ajmo nazvati ih ozbiljni studenti i dobri su iskustva i dosta uzimaju, kao što sam malo spomenuo, dosta uzimaju ove diplomske radove iz tog područja. Povezuju sa ovim i onim. Evo, ja ću vam pokazati sad, ne mogu, još to je isto zanimljivo. To je bila jedna ideja, znači postoji hrpa ovih slikovnica u svijetu filozofije s djecom, ali ovo je, vidite li tako? Onda smo mi objavili ovu, samo, zašto sam, neću samo sekund. Što je, probat ćemo još jednom. Sad mjesto. Ovako to. Ok. Evo otprilike, sad ćemo vidjeti. To je slikovnica, to je priča s filozofijama, što pak je to. To su vam otprilike priče o 13 antičkih filozofa, Sokrat, Platon i tako dalje. Evo, to ne mogu sad povećavati, ne znam, o Diogenu i to prilagođeno djeci, u kojem su tih različitih 13 priča, ali kratkih, ovo je za djecu, tipa 6-7 godina, filozofi su postali glavni likovi priče, u kojima se upotrebljavaju razne njihova učenja, ili njihove nekakve životne škole, i tako dalje. I to je dosta, slikovnica je objavljena prije godinu, 2-3 mjeseca, skoro je rasprodana prva edicija. Tako da mislim, ima čak i publika koja je zanimljiva, tu su i kratke, priče su kratke, baš ovo je recimo stvarno 6-7 godina, tek da im se čita ili tek kad nauče čitati, i onda nakon toga oni u biti zanimljiv, malo drugačiji način rada kroz stvarno te nekakve zanimljive pričice o tome da je, ne znam, djevojčica Helena srela Protagoru i pričala s Protagorom o tome što je čovjek, da je Diogen napustio sve materijalne stvari i otišao, da je Pitagora objašnjavao zašto služi brojeve, da je Seneka svog ljutog prijatelja i gnjevnog uvjeravao da mu to ne donosi ništa dobro, pa do Platona i njegovih ideja, i Aristotela koji se bavio pčelama i tako dalje. Eto, čisto da vidite da postoji tako nešto. Eto, imate li još pitanja? To znači da djecu zanima filozofija i filozofiji. Ja s tom nemam iskustva. Da, kad mi se priđe na način da im s tim nekakvim, da se spustite na njihovu razinu, ne da se spustite da budete, ne znam, gluplji, nego jednostavno na njihovoj razini, na njihov vokabular, jer se mogu izraziti kroz to sve skupa i shvatiti nešto, a naravno i vidite čak kad počnu glavom razmišljati, mislim, vidite u pogledu, kad ih zalutaju, što je sad ovo, pa to ja znam, i tako dalje.
Mislim, većinu. To je, ali to kažem, sve mi radimo na dobrovoljnoj bazi. Ko želi, ko ne želi, nema. Mislim, ali onda to tako ide, zavisi od škole do škole. To je, mislim, škola u Omišu. Ja mislim da ono 7 godina, znači djeca koje 7 godina, svake godine, svi koji žele 4. razredu ići, imaju tim od 3 učiteljice koje to održavaju svaki tjedan. Tako da, vole. Zanimljivo im je nešto drugačije i ono što ja sam pitao ove klinice koji 7 godina s nama se druže tu u Zadru, zašto dolazite? Ne znaš više što ćeš raditi s njima. Znači, svaki tjedan 7 godina, nemaš više ni radionica, ni ideja. Pa zašto dolazite tu? Što mislite? Sad veliki, sad ono. A ne, pa tu možemo reći što mislimo, pa ako krivo mislimo, onda ćemo zajedno doći do rješenja, pa možemo, tako da se pitate ono zašto. Uglavnom, kod nas su dobri rezultati, pozitivni. Sad, koliko je, nije to toliko rasprostranjeno, odnosno tako dalje, tako dalje. Ali okej. Mislim, meni je, kažem, s klincima jako zanimljivo raditi, jer kad se malo igrate, oni su jako iskreni i onda ono što na umu, to na drumu. Tako da, s njima raditi, mislim, lijepo je. Naravno, sad ovu 1,5 dana nije lijepo ovo raditi preko ovih teže, ali pokušamo. Nadamo se da ćemo se na jesen vratiti svi u školu. Jer kod vas uopće, sad moje pitanje, kod vas ima nastave, nema nastave ili online nastave? Kad je počelo je ponedjeljak? Znači kao i ovdje, da. Svima? Ja mislim da svima. Svima, da. Osim srednjoškolčima, 1., 2., 3. godina još nije. Pa još nije. Da, nama je počelo sve. Jer mogu još nešto pitati, tamo sam vidio u vašim slajdovima da imate puno francuske literature. Jer su Francuzi u tome daleko ili kako to? Ono što moje iskustvo je daleko od ono što ja znam, da ima jako puno i slikovnica i do onog Oskara Brenifiera, pa ima cijeli ni, recimo on je najpoznatiji, ali i ovaj Michel Tozi, ali postoji, imam tu negdje knjige i filozofski kolačići, to je nekakva edicija, isto 2 filozofa, ovako male su, džepna izdanja knjiga, ja nisam baš dobar, ne znam francuski, treba mi pomoći oko francuskog, ali ima je mala izdanja, recimo knjižica, a ima ih skoro 50-ak, o raznim problemima i filozofskim promišljanjima o tome. Onda imate izdanja koja su prevedene na hrvatskom, koje su za stariju djecu, sad govorimo 7., 8. razred, 9. recimo, to su Ludi dan profesora Kanta, i oni imaju jako puno koliko sam ja vidio, najbogatiji taj paletu različitih slikonica koje su vezane s filozofijom. Još koji pitanje? Ako nema, ja se zahvaljujem vama, vrlo je bilo interesantno, nadam se da ćemo još vidjeti i čuti. Aplauz. Hvala. Ja se isto nadam da ćemo se vidjeti i čuti. Ja sam stvarno mislio da je danas 15. Dobro, ja sam došao na vrijeme i odradili sam. Zahvala vam što ste slušali i nadam se da ćemo u budućnosti surađivati. Blizu smo tu. Još da nam otvore granice pa će biti lakše. Ja. Da. Hvala vam za zanimljivo predavanje. Ja. Adio, čao. Dio. Lep večer vsem. Dio. Hvala vsem, ja. Budu na bok. Bog, Marjan, Bog živjeli.